man jangkai aku buta listik hayai nutui Ani apa? Telang apa ni? Suidi tabu. Dia le khar thang pelang babu le. Je pun ni asal lidah dia beba bung le. Ini ni kota na hanggang kai om hai mane thang na yo sung orongkha South Hodra ADC village panchayat ngai sung orobo sung tipramo thane ngai sung orobo sung majority te sung vote pasang kha ba nai sung orobo kam rega ni kam kharna mane bumung roi sung tiklaina ni hinai sung phailai mane engka phailai mane bisungo Chini bumung sung barban ri kalang thong secretary rokno nini GRS rokno engka waichapon kam sungno rijagya engka rijagya ni karonai tamangkha om hai ngai thangkha next ni te ni dino om hai ke sungno khnapi ka kam rina ne ba kam bumung lai tong ni salayong ka kana sung phaika sung phai bumung ri phaika kana last pote borok saka sung kata mane kam chini bo rekha bumung nongkhor kha ne sung GRS ba secretary no sung kana 13 jana estimate khai sung pathogoi rok kha ni sao engka o 13 jana ni bisingo chini bo sung tiprama thane ngai sung kam ri mane bo bumung ri mane khorok tham mane khorok tham phaika engka sung khai sekang 6 jana ni khlai paika engka te tongnai bad ba kino bor oko ekjon khlai raina ni oma hai salai tong he khlai laina ni bo sung oma hai ke saka chini no sekang khlai de ba ya khaba oro duita party tongma ba jono kaisa khlai phano khlai de sung oma hai walai bulayo sung thana musung ya oma hai ke sung salai kha engka borok sabo sung oma no sung sosun dong khlai na ni engka engka sung duita party no sung ringai sung ma salai na ni sao engka tini oma hai ke ye jungno Panchayat secretary tai GRS sungno call khayai sungno meeting rekha noro duita party no phayai sungoro nimang sang laina ni okok no saka hengke no sung orobo phayai sok pai drop hengke no boron borok kabama ngai tongo orowa hengke borok sungno omai ke biringo besi nangya kene katham kene phailai di sung salaina ni okok no sawo Panchayat secretary hengke no Olo kata mengka sini tipramo thane ngai puila secretary kok sana bagai jorari pro sini takho okara purno sing tipramo thane ngai saka bokai sawo mo haike sini tipramo thangai kam khaimane ba asuk din sung waisa pano khai phaya khoba sungno khlai redi engya khaba jane ja om hai kam no soko gari kan khai janje labor tei khainai bono khaitung okok no sakata bo engka ka abane pore engka kano BJP ni saka BJP ni sumthang saka bo hongka mo haini sao junal ni kam noro junalo je to tabo ADC power tongo amti pramata sung khlainai block into chi panchayat ka abo sung joto no khlainai okok no sao ta nge okok no sakang ke no ti pramata sung orobota sa ta phaisiri pu oroboti pramata sung samung ni bagit ta sa tasan phaisiri pu tas taka phaisiri pu panchayat o South Hodra ADC village o tasan phaisidin sao engke no kok sabai kya engke te khoroksa Prodip bokai sauka ane onorok ni amok khlai de chungbo hamkhrani ba khai norba hamkhrani ba khai okok sao engke sung saka oma hai ke engke no last tiwo ang sanani joraman khang kana ang saka abroka ang saka naidi omoto ADC under se klayo panchayat engka kana je to chung tipramo thabo majority te chung oro vote pass sungjak engke vote pass sungjak khai chungbo to kam sanani chini bo to adhikar tongo ate hini chung sanna phaimani sungno tangai oma hai mana tipramo to sung kam ta sandi hinphai nei ang hingkang keno projamani kuki oroni bo BJP ni kaisa mondol ni president da tambojani bo ano buiru engka buk hangkeno tamangka oroni moni donchak mane BJP ni borok phai ano omo tangai mo hai kok sana nang tamo nor oro phaina nang oma hai ke hino engka ang masaka ang masaka mo hai ni saka omo te ke buni sampoti diable omo ke buni sampoti ya nini babu ni buya ani babu ni buya or wo sung majority ti pramota te vote pass sung khang kai sung sana ni phaika sung ba person hamna chana ni bagai sung phaimani ya or wo sung
boronibo kaham chinibo kaham jonosadon kaham khaina bagai chung phayo aigebo milei no khlailai tongo kisa misa je south hodrai ni 2 number ward o mai ke khlailai tong amo se moni hapung ano wongko oro gusiri re paika ingkeno chosma ro phatai thangbai kha ani ingko chosma ro jotono phatai thangbai kha ani ano bumani kolom ro jotono kalaijak ingke amai ke bukhang keno biji pro on nangai tei bisu bu phaisu abunai ro tamjani ingkamo kaisa gulma choron oroni bobo bukha ingke omai ke bukhang keno te masao iko oroni tong bobo bukha omai ke chungchini tipra mothani ngai 4-5 জন বখরক রবম রে ফাটে রই বুজাক বাই খাতা কয়জন এমনে বুজাখা বুজাক না খাই 4 জনা 4 জন বুজাখা যত টিপ্রা মথাই মং যত টিপ্রা মথানি বরক ইকো আনি বরক ফাটে রে বুজাখা বরক না খাই চুনকুন খাই মে কারণ বরক গবাং চুনু খাই সাwo অরব সেক্রেটারি অরনি যে পঞ্চায়েত সেক্রেটারি সাwo চুনো কনি কথাম খাইনো ফাইদি আসং নাংয়ে হনে চুনো রিংও ingke borong no ba am hai ke ni ring nani kok tangi borong ke tini gari phai orobo borok kabang ma khai chungno om hai khaina nangkha chungno tangi chungno om borok attack khaina nangkha om to ponche secretary rok se borong ni se om khlaine bile borok se chungno nimang sa khai rinane or tangi bjp rok chungno yakti sana nangkha chung oro majority te om edise anda chung khlai tongo tangi chungno om hai ke bunani nang ingka amne bagai chung sajagya जों फाइनानि दिनो जोंबो फुरुकनाय अमनो जों जेसा खाबा अब साउथ हदाय एडिसि विलेज जों साउथ हदाय एडिसि विलेज न जों खलायनाय हायसि जों केपचार खायनो खायनाय हामबाय आसुक न